ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kinhun jaga senjuk kirang ba Shnong ri Bhoi district hapok kajing alam uba bibi makdo kumu chairman mendaga sngi la pin pau biang kajing bitar halo kajing bam shimkhia daga Sorkar jilla benthungno du block development officer uba pura jung ko Umsning CNRD block ha ka kajing dan jung BDO uba bat tikna kelawan ra shibun kajing duko ha kajing penia hi kam Shnong kam thau Habakran jikla pathai kubor uba bibi makdo chairman ke senjuk kirang ba Shnong ri Bhoi ha kajing dan lang ki dukhat ki bikin thup uba PB silyang skateri lem kiwe uba makdo kumu chairman ula pen pau kajing bitar halo kajing le bam sut nyaw daga Sorkar ban pej yaki kam jing Shnong bawat hadin kajing le ban kendo yu Mynthi badai pej ban pen pau kajing halo kajing bam dan yu BDO bapura hendre kini kajing le kendo jongki kala shulong le no bat kam shim la dan kenu kajing shim khiana kaliang ka Sorkar idap de jing sngukya halor ka jing penslam jong ka Sorkar ban thong yu BDO bapura hang tai block Umsning namar ba kumba pi ba ngila tho ya ke city so concern minister ngila request ro ya deputy chief minister ba un le kloi ya ke jing dei ba ke ne ka jing thong yu BDO bapura block Umsning henry hadu manta umsam don gano ka respond na galyang government Teni kesni nagaliang jong ni kirang basnong nilai kendo perke bat ngi panpau ya jing sngausi namar ba nadu u December umsam ladon chu ya gino ki payment gi bagin le nagata gi Ophis Lada day ha jing day ki MG NRGA ha Lada day jing day bat ki SRWP bat ki we ki scheme te teng hadien ba ngila le gi kendo iki ngilek namar kirang basnong pilas nguthu hi kim day ki ba Ïakhih surok teng kene government kasim kabu man ya kajing long lui jongi kirang basnong te da kajing bomban se ani kasngi namar ba kat UBDO usudan tang ya ka judiciary power umdan ya ka financial power kalong kajing do nong sisa yangi ki rang basnong bat ki pajba hi bro ko wei jong kate ka dong Umsning ka Umsning block bro ko wei te idap ro da kajing susi ngidang kmi lenti bagi nong ikmat ko jongi na Bhoi kin kram aku jingi dei bakane aku session beladat andre umsam dadan bapmi yakne jingi jungi ki pai ba tekni kesngi ibu ya ko wei ka jingdawa sa government bang dawana kaliang kesenjuk kirang basnong dari Bhoi district badai benthong no apo sitayo yau ne BDO bapura jongkam Umsning block balada kimle kumta apo sitayo kabamod ba kesenjuk kirang basnong dari Bhoi district kansim dagawai pat ki lenti ki batenge ya ka bangin saya lumlang pajba hangtai po block development office Umsning ban Ïakhih teng persya ke government aga jingi dei bagni ka kam Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.